na shewo no emeku na sade na shewo no ne meeting na akoye no eye kenken kwa onyame adim no eye cost 90 job if said the Yankopon penny say enka wo ko meku meeting no a ye koma wo nkyerɛkyerɛ efa respect ho ye ma wo nkyerɛkyerɛ efa ahobrase ye ma wo nkyerɛkyerɛ efa kasade ho ye ma wo nkyerɛkyerɛ efa nkwada ntete ye ma wo nkyerɛkyerɛ efa kwa befa so abo abrabo papa no enka wo ba na wo beduru fie no ese se adwensesa bi ba okay ba wadwene ne de atia na tie atem didie disrespect no kasa fi no a na wo hye maku atade na beduru fie na wo ma wo popo obi wo ha ne ba wotimi bu akoda no manachi nyina paapai wotimi de ade bu akoda no ti manachi pai adan a bible say akoda no kwan a won fa so no onyina won firi ho yete ase e na bible say jimi bata akoda koma ho nyansa ba na msiti wo sesai nyansa ba wankase jimi aba wo se nyansa ba wankase jimi sabio jimi aba enti se wo ba ya de enya enye jimi aba and ye de bono ye di nyansa ba and ye de bono and say wo kunu mpo wo suba bia enya disrespect and ye de solve problem no and ye respect and honor and ye de solve problem ye wo kan ebesia asemo ana mpanyimfo taka se enyo oba no oba oba no de waye ne fie na busua yie na no kore enti unim se enipa bebre no se de bia me kasa se wo ye oba na akosua wo kunu kasa wo wunti wo wutimi kwa asore ba ebe jina ha be na wo se mememras emma asore ko ebon wukunu asore ko enye wukunu de na kire se wo ba you have failed as a woman if you say enka wo fra asore ba he no ensen ko hu sensese bia ba na amana na kono se na yefa na meyire kwa na nse wo bu ade sa na yefa na meyire kwa se ne kasa asesa na yefa na meyire kwa se wotutu ni fie yie sei hwan no de na kwa ne ho akoboni eyefo na meyire kwa first wo yisika basa wotutu ne ma basa se wotimi save yi ene sanya me koro no menso mehwehwe no ba wo timi kwa asore na wo kunu kura sofo no wo kyekere wo enkyekere no kura no wo kunu no kura pesofo na bo no dente wo pesofo na bo no ne se dente wo pesofo na bo no ne se edura na jo pese wo ne wo da wo se wo bompai edura na jo pese wo ba wo ho a wo se wo bomb midnight prayers into ntimi ne wo na enti wo kura no midnight prayers na wo bo no ama midnight prayers sofo no ote wo ya midnight prayers no ne wo ye nahi sofo no ote wo ya midnight prayers wo nya no wo be hwena so ena sori na wo kono so pese wo jai ko na emom no wo ko maku meeting no wo ko asori baaye no wo kura mu se me wore me yire foforo no wo mu ade me wore me yire foforo no nini huni me wore me yire foforo no aname ba wo chance ye kwa asori no ase me hu shift me hu nsesabi enti da bia me kan say evangelism tool ba ko a ehia pa no eye wusuban wow evangelism tool a ehia eyo because obi wa area wote no wonti bi kura nkoka nchi e invite obi se nkoba ka wo na wo kwa asori obi ti bi ka wo entokwa pefo te say wo so wo kwa asori enti ade ba kwa sese ye hye nso ne say se wo do hu bebo Yesu Kristo a wo se sese wo yete se wo no okay and was saying so I am humble and gentle at heart and I mean so me wa compassion and I mean so me gracious and I mean so I am love and odo ya botre odo endures long odo wo de boneche enti the moment I would do hu bebo Yesu Kristo no sa wo do hu bono na Yesu su na biye do hu bodon sao enti and was he who associate with the wise will be wise but the companion of fools will be destroyed. It is a Yesu ne nyame nyansafo na sa wo do hu akobo Yesu nyansafo a ese se jimi firi wabrabom ebi se wono enyansani eti ade na so wo do hu akobo nyame ya ese fa no the only wise God na wajimi na se nyame no wonfa hu mo ni ye sure efi said ya wo do hu bebo no onyansunsuanso wo so woni nyame fa ayonkofa enyansunsuanso wo so nti ye be sese se de esibo ya brabo wo fie ye kunu numanim ye ma anim ye neighbors ye no omotie no eno ye big evangelism too eno nche se ye nka nyame asam ne ye beka na mo se wo ka wie na ba hie nipa ne Canada pa ne ko a asori dem okra wonsi ho se wo sori anajo na okru pesa wo no da wo se wo bo midnight prayers nti untime ne na empire bon enya na kono da so obeka wo no no habo sure nanso so no ne ye di obeye wie na mu nyina ono kwa berka se odo ono kwa na be sori agina na oda ho no be se be se na no afa mu ada eti e be se ye ma Yesu ban ne nkasa ma yeyi na eme ye makuo
ye come meku meeting shaka de fita no ne abodu enso ne yeboa ye Bible say tie nie ye Bible no e chan ark of Noah ark no ekuta ye sei nanso ye ba nyame ne yesi de ye ho akobo no ye nyansunsanso be ba sa de a emmo nti we ni message ya na no pay me de manti akoso abum so mienko ene ye mo yesa ma no na uri se menya ka wie pere se meja amamu eti boko ya we jina bria baba ko ma ko so abaka no me wa wan bi ha eti akoso abum so be akoso trending stories be na say no nim say MPP mu ayedo kasa na aka ni say Say na many adwa anye so ma o. Ka MPP mu ado. Na o kan say. Now be some dey jam ti mu ado. Edi dey mu ade. Oh, say so meto about January. Ayi flag bearer. Na enra NP60 ekosra former president. Okay. Yeraba omia. Alright. Uzu ye twa me wona na mu. Ye twam. Onina mu former vice president. Okokosrano na wonkokosrano wie no na enumera no ene ye hu se yewura what say boa akompra ko Japan wie former central okay ena MC no no e bia municipality bi mensini na wodan but omuso na ye grassroots because akwese omuso so ne grassroots no it is a grassroots for no urutu for Canada ene mom ye nyina ye hwe they say Kennedy ne ba yeso yi ni ti oban na champion ena yeso so former edutwum so do edutwum so yi ni ti but na wo hwe MPP for so mo yi wo muti no a o munye sponsor ho obani Brazil a champion say no oye gampa oh yes oye gam no kura nya da no a ena edutwum so ye gam kamnu se se ne sa wo Kamini se shane sa o hu ni hotels oh yes so me minim se bia ni hotel no nko na eja that oye tycoon businessman for a very long time omo ma ye business ache the politicians they know them okay omo ni mo nyina omo timi fande obi okro timi bua nye ne party nko ada political power kan ubi oye businessman na wo ho ache wo ye adwuma ache oh wow omo hyase a wo hu omo Jise BBS senza no mu die pie nti ono de oye a tycoon businessman pa na nra mi hu enimu bi wo MPC na bro mkosra Yoruba omia no me so de wa adwene ko so me kura me hu bi na me say me hu se unua ba ma kura ko bi o baba ni ntim fojo o sa kasa e no de wa bi ya man de se o de ba omia ai se e pro ne mpontre ai see e bechi me kura former president yes o mu mienu de o ma yesa pro ne mpontre me wonam se na di ya na da na de for the conversation no se bi mo sa so position se ade no se wo position ya nipa ne ba na abenya position o ba mama ko ya sha se free asase so se free sa time no mo dia pem ba bo se nya manfo nwanwa okay da ko wa kama me tawo chi je bia no ma nto eno so akosua so ba asem so wonim se obi betimi aba begina wo so mo ye mo se fie delegates obi betimi abeta wo chi back so ono na ko balo ebi kura no wanto ama wo ba odini wo besisi yie but wokoto a nipa ti mo osumu akosua se bi to cheda no na ha no na chese obi anto ami munzu kwa ma eti mo ti be ka se menya one bo da be so man kind ye one kind ye ana eti me ami manto ama me hu no oni yire ne ma musu mponto ma me ana na o za go se odim etre bi ase wo busu ni bi ko elections na mo say onya adie we ehu hia ya ka unti a eja ye be keka ye ni mata wachi ba ye kra ye kwa ye nto because ye ni si atoba wa ya we see vote na za so mo ye sa mo anya de because I dey no sere kwa na ha na eba ene ye ka ye no be sere ba ye ko de ko she ballot box ni ma ye nto ma fizie ni si ye toba wa ya say ye vote dada ba ye ka untie eti ye beta wachi saa na ma wo se bia ma na ma ko hia go gina wo men to ma so men ga tia
What you see is not what you get. No question. What you see is not what you get. I remember I do a trending story, but I mean King can messages. Okay. Trending story no. Is a G-Tech for. Okay. And one more any abre one Ghana Tertiary Education Commission says here or how better see the crata abreu. Say o doctor title me more of them. Enti me won baby free. Almost say see akrom has will be a doctor. And yeah. Also bu ho no mo a aside say wako school agi dina o deserve title no obi de ye honorary. Yeah. Enti e bia wako baby. Honorary no so cry say ye nyusu. Honorary ye de mawa ye nyusu. Ye mfa nkan odin ho. Say doctor there be honorary near the mawa ya bawa baso ya hwe ni munyamba untimi mfa nka wudin ho say e bia doctor akosu agwo aboaje ya me was honorary munyam ya hwe woni munyam ba untimi mfa me kan untimi emfa me di wudi anim kan but e bi mu ho ya bawa mabaso sa na ode aka ne di hunti sa story ya wuke bi kra wo daily graphic page 13 I was say end fake titles certificate saga lecturer advocate law-backed national database of professional titles. It is in your database, papa. Now you say ampa. Where also a doctor no. Wa earn you earn it. Okay. It wasn't be an honorary degree, and also doctorate degree. And the man you earn it. You want more earn it. And you want more the chair. It you know the earn it. And the ono suya dear. A field be or quite research or it was a doctor in that field. Okay. It is a case of a doctorate in marketing. It is about where you master. About mastery our marketing and the doctorate level no who specialize it a specialization it bit say ba media mo be no obi wa specialize e wo radio ana e wo television ana se bia wa na obi a wo the field nti o mo se o nya database no o mo de kire no a ene nka ba wa ko se di ne di mo se sa doctor no ya dos wo krom ha so wa frɛ wo mo no ana mo doctor da bi me say maybe guess say yenya wo mo fi say nyame na o mo say wa frɛ wo mo no ono anjaje wo mo we do mo doctorate degree o manya na ani wo mo bishop ne o mo archbishop no was be a doctor nyame na o mo say nyame na frɛ wo mo no say wo man ka say ne frɛ wo o say nyame na frɛ no etiema say nyankopɔ no anjaje no doctor no ye ayi asofudie doctor. Oh, there be your woman kuta PhD. Wa ye theology a bia doctrinal you wako bom nimdie I kuta nti say woko bi say Trinity Theological Seminary omo wo professors doctors omo chen omo de e fa theology ho e ma bi nsusu bie e mo benya doctorate e wo bia doctor bu okra wo doctorate e wo ye New Testament mu obi nso e wo doctorate e wo Old Testament mu obi ewo doctorate ewo be at the epistles no anase be at the gospels no se be at Matthew, Mark, Luke and John obi wa ha okọ school na ho no come master ye wa come master Matthew, Mark, Luke and John only the gospels it's a ho no kuta the doctorate it one says I want the bad New Testament no na wo busa ne Yesu ho asem a wa wo so ye Kristo no baba wo say no dey tete omo odu na hani for your doctor degree ebi mu ye field na ebi mu say dey wo kan efie bia say dey mo kan mensam ewom etu be kwakoto omo so de omo de be frafra na akosu yi saa ne ma title ayem fa mawo identity crisis inferiority complex low self esteem you have to know who anya no na de be kan wo na ma wo ye nipa you must know who you are ese wo ye nipa na wo to akosu ya wo hu said you who sit here. But a bit so no moon say be our day. I can't know and the man the more you do until because a low self-esteem. A low self-esteem when you need to them say doctor and the back ho a ebema ye bu oh okay. So I say wo je say the doctorate ni back ho din one ebema ye bu wo. And you wo mo a the Bible say nipa hwe aniwa nyame hwe akoma eto omo so hu se nipa no ye aniwa ne ehwe eto omo de aniwa ne be man he omo bu ye da na ye bu omo enti nyankopon de ye wono wo hwe akoma mu nti no o doctorate na okuta ne nyina emuvu no wo bra wa pro enti na hu se Yesu na Pharisee fo keka bi kire omo se ma ye te se nchense eho no kyeremba ye wura mu apoto nyame ne de o se me de me hwe akoma but nipa de akosua o se nipa hwe aniwa enti na me se nipa hwe aniwa nti no nipa bebre no adwa
yenye interested e wo de nyame hu Dabi. Ye interested ye nipa hu. Wo se nyame wo hwa akoma but nipa de wo hwa aniwa. Akọ nyame ni ma no wa ye mobo. Uhunu de wo ka. Na nyame no ti say ka. Wo na atom. Ade a wo ke wo boa. Nyame person e wo hwehwe animu anim. Eyasem. Wo ye person wo hefa. Enti sa sam na nyame kan se me de me hwa akoma nipa hwa aniwa no ntino. Nipa bebre hunu say e kwa mefa so get to the heart of people. And say meye niema bi wani suo. But na magire no makoma mu no na me boa. Enti metimi abeye niema bi wani ma bebre so masom ye mo de. Yes. Emema ye o mani no ema nso ye yaso. Because wo sa wo hwe Garden of Eden a Nyankopon de oba ne begina ho no Adam ani born so a wo Genesis chapter 2 no say no mpem. ade na efisha say bi obefo oba fun. Because wo be hia wo ba ebi kro ye muto chense. But ni shape na efe ni ntino ye bu ankasa ena wo ye oba so nam so wasum ye wudenti ba ma bi ehia obeka de be ye wuda convince wo eti wasum na ye wudenti de bia betie de eti enko biase no wo begya wo ho ama kwakwahye akwa wo begya wo ho ama nipa wo de na no na kan ye ba na koma ne na gire e far away from you onya de opawia no wato atwene ba bi kra because ne enu nti na oba ye eti ya de bia meka besi so say de bia ni eti we are always deceived, betrayed. Disappointment ye facing nyina ne say nyame no onu ne makoma eda nipa mu no esesenka ye ya jinsi ni nipa be ko relationship mu a e de consult say that dey akwai lunch otobre mi sika wodi bre mi atade odi che mi opa che se nyame ka se oboa ye na nipa bia wo guarantee wo security ene se woni nyame be because wasum ye wo de ena wodi woni nanam ena wogi nipa di de bia wogi nipa di obi aka bibia no agye di you are not interested e wa adwene ene akoma eda nipa di tirim nanso nka ye ne nyame nante a wo guarantee wo security wo free adwuma bi makwa adwuma bi mu mame nka se mo na me famie wonim say banks na gu ye no there was a one banker bank manager ba ko no one of the banks na gu ye no na one of the commercial banks agidin. Okay. One of the commercial banks na agidin no na oye branch manager e one of the banks and na banks ye gu ye mu kai sa capital bank page body ade na gu e mu ba ko e be pochi no omu pochi no sabre na sa bank na say e best bank of the year me kra me read bi best bank of the omu pochi ni ko 3 months pepe na bank ni collapse serious ne kan ne wode aye uber and na wonim say omu a banks na gu ye no say yente wo ho wontimi nya adwuma wa another financial institution say banks na gu ye na wo ye adwuma wo mu bia say yente wo ho a you cannot enter another financial institution 3 months ye pochi ni sika wo je ye o move from enne sa bank na wo na da so ho sa bri sa bank ni kwase say e flourish no a wo call sa bank ni wo di sika nim no call ye no 3 months pepe na bank ni gu ye enne ne car wo de adane uber eno no twi but busasa akosua enko busa nyame a nke be yesa enko busa nyame say ayrade enko fo ya bre me sika die na wo hu wo daachi o say he knows the end from the beginning wonim say 3 months time adwuma de begu ti bia nyame beka sa menko because me bia wo kone hoto what save your life ye musa nyame ye bre nyina no me se wo ye nipa na me hu obi a won fa no hu ntu nyame so you are the most miserable person on earth because the bia watamfo benya wo nim de odi en hu nim akosia ye ti hei ye be si kina ye nim da bi now wo ancient of days akosia koma wo mitu wo be den na wo kokora na be pori kura be wo be den ka be bo wa na wo obi a wonim bibia wo se wo mfa ho nto no so wo do ho ato wo so na wo ye hwan wo ji wo di who are you what do you know so who 40 years akura who 40 years experience no it is ancient of days so who 30 years who 30 years experience no it is the ancient of days who 30 years no kwa no say time for the tete what time for the nkura poda wonim isle go ene na press before nyum ye o motu ye asem bi a me ka de bi a me ye wo se bi sa ye se eya na anasenye okoye wabofom twi ne yire ne ma na ebre ena da bia so wa woni mema wo mu take decision na nko ya e ma no na ene bre wo se na e bi kwa wo ka na yire kankura wa ntie na afo akofo hawo e de aba eti e be stress ya na mo tuo mu no ye ma nyame ye nya me se pay the price to know God for yourself. Pay the price to know God. It was a challenges bia because ye nim die ye te ya ansa na ye ba yes you sorry keke ni e jai bibi 20 years ni niam to ho establish one
ene e bedi baabi e be chance da ni ye nim de ye teye de wonu hu e dachi no ye nim de o ka kire ye eti ye ba ne ye wa hotoso edi we me ba no be twa ma me agosia monko me bo wie What do you do ala na memfa the Ghanaian publisher bro no dey to ya say that there is say AKOSUA o santi we ne be ba agosia bra me wi na makenka message sana be ne ba galamse ye be ye ho adwuma ene ye betu ase enso adwuma yi kwa na ekoso afekura na aginsem enu ase eyi corruption campaign coalition for ebe ye press conference wo mo kire mu se NDC amonyoku no kura members bi a wo mo eye MPs ebi ye NDCs ebi ye party executives dudu onu a ene ye ba ena aban bo ne homodin na aban bo ne homodin so bekum no na wo mo ankasa mining concessions ne kura wo mo dia wo mo sika ene ye di etu gala no enti wo se sa niam no ekoso na nya de a ebebo akura enche ha ene wo de aba Electoral Commission enrom kopie mu ewo maimra shebedwam na Dr. Bosman Eric Asare ene ye commissioner abedi echire nesem odi tu dwana no manfo evise ablekuma North Abaton Peswa so busumi nsie ne esi eto aba wo mu enimra shebedwani sanse resource ne kra no ye declare ye no mahu se sumesi ano obenti na di nkunim ne no wo kire mu run se won besa akwakoto aba no nempre nu so de edokra na the last option ya Electoral Commission wo mo epese wo mo enya enti se sia no wo mo keka ne masie ni aka police stations be me ensa collation wo mo beye na wo matimi declare de wodi nkunim anade wo reye enti eho asem ewo hanum se Dr. Baumia enra MPs no ekọ no ho na AKOSUA de kan boso enti enya de a mesan akomubiem enti we and the publisher, the Ghanaian publisher, the Bokatano, and so the Aba Anupe. Okay, and a moment we and to us with the daily statement, statement the Bokatano, woman, Baumia, and in Funny Edaha, said an hour can wano, and MPs Makumaku 60, won't consider now you are duchum, and so the hand was to say, washing the coach, no other way. Ghana Babia, Janana, yo, na Ghana no be Ghana no, and was a LI 2462 no. Ye tumi dane mu yansakra ye wom de ma kwan si entuf magude wo ye kwa ebretu mu sanse na enu yenso wanso ne ye kwa ebretu ni nyina da no asai enam galamse nti ko ba no sa no a emwa mo man no ntimi enkoso school feeding program no so ne ho aba asemi NDC amanyoko a won water no north abato mpeso aso de abom won wo kyerse won mo ntiase won ma tete won de mo nam no mo tete ase aban ne peso ofo kwati kwanso wo mo ma mre ewa amanyoko no ho na amanyoko ne ba power no na won pese ofa kwati kwanso so de school feeding program no kokoma wo mo na ma no se wo mo ntiase ne wo kina na de kye kan wo sanse de obre no odie enti se nipa no wa mre ho a enya de ombema kwan ama no so ba bedi bi tano north empeso so na ade hye no ebosa amanye ntiwei ene de daily statement de obokrata no wono so edinamo kakra ho the chronicle enso wa ha na okokrata fa etoso miensa or say chief inspector in court over alleged involvement in robbery na chrese chief inspector wono eni nuduma Ghana procedure ku no Michael Amani eni pansia bi a eka ne ho ena sesi ade wo mo akwako gina mra no animu sanse wo mu susu se kro no bobi a ekoso no ewo enkra hanum se no wo mo ho ebon mu ye chief inspector no eni ni pansia bi nti sesi a the accused persons no he Anna Halima El Alawa Abdul Basit ya wono etna edwam ewo circuit court ewo enkran ene wo kire mu sesi ade sa nipa enson no enya de ebetimi ama wo mu beo enti no wo mo ensan enkonkotwiri muwe na ebre semu no wo mo ensan frɛ asem no bi me honsem ewo kratafa etoso miensa ewo the chronicle emu na wo kratafa etoso enum a wo mo kire mu ese enframa bi a no odene eboye ewo podoi dofo eno ewo nofton mensi no emu ewo framantemu enanu efiada namso ema omanfo adan ene bia ya wo mo dedadede sesi ehu akwakwa ye den pa ede ama wo mo enti voter regional minister Ora James Gunu ena factory enjoma boafo agina tuko onim se nadmofo de eduru sabre ya no wo madwuma asode no wo mo ho kire wo mo kyerem sa akade a wo mo de eboa mo madwumadie no kura ekonkan no wo mo nheda eni dudu no asa nanso sede akwakoye no wo mo ntimi nyi wo mani emfa mo manfo a ewo mpotem ho nti wo mo akwakoye asese sede situation no esifate ahye emo a
womo ebetimi ede abo manfo a ewo saa empotem ho na womo so eho atimi anha womo kakra na kratafa to so enson na chronicle ede aba wose adwadifo mienu bi yama womo 1.5 million Ghana cedis bill se womo so afeki se kronobo bi akoso ye worth $60,000 80 dansoman circuit court he ana Halima etna edwam no ene wo kire mu ese saa adwadifo mienu no wama womo saa bill Mustafa Muhammad edi 36 years ena Dauda Muhammad nso edi 28 years yede wo mu ko gina court wo mu kire mu se Estika enzo na ekase wose yemfa entrepreneurship estika enzo na ekase wose yemfa entrepreneurship enwura o my Ghana yakari kolom ne ntimi mwasan se uhwemu pa no a ensanuma ene ho ntete no yenso da mfa nya adwuma yi nti akora no se akoba ne se wotworo BC ana wase ne wantwa na ye ne se wode ne ho kwa kwura nsanuma mu na dofo besere no na so ye de hyase fra hyase anke beboa pa amye hu nkura no ankasa wo mo talenta ekita wo no mo eno so ede kakra eno no na wo ba kratafa ye to so mienu no so a South Africa opposition MP baako wono so wo mo deny ne sanya de ombema no kwan ama UK man mu wasi wono mo ne no wasi wono mo china orani dini Julius Malema wono kyerɛ so papa no ne modern body ne dwumade bia wo ba UK man mu baba ye no nya de hwɛ ni kura na msunti asa sani wo sibi ka no nyoma kɔ na ya boman abokro nti wo mo ma no kwan ema ne nsi UK man mu na Rwanda ani dura Congo wono so asensanti ase apam o ya asomdua apam ya ebe boa ma man mienu mu atimi atretere wono so wo hwɛ mu kura mpo no enei Nations High Commissioner for Refugees one more yehwemu bi dia ba betudwa trose nipa no bese 123.2 million adehye nko a ya wo mo wiase amansa nyina na one more dan yetu kwotena wo mo ankasa kuroso ni nyina da ye ntokwa ye sisie wo nkofo amaman so ne ade enti ne ho akwa hia se Rwanda ani dia Congo one mo science asiapam na etumi ko ye dima wo mo wokọ afomantamu a Ghana Education Service wo mo ba mane se nkoda ma akoma ko 51 candidate nko a one month tumi anchiro BC no ebi eno eye arehosem ya enei wo mo ebo ho amane Ghana Education Service wode ababa tudwa ewo eye the new weekend proceeding kan the bokrata no emu yemfa we sorry so tewa na ento so na yenhwe messages ahodo bi a apa Education Minister Ora Haruna Idrisu na nimfonyini edahai wo chem senhye ye o mampani John Dramani Mahama de ba yese wa opese ukosuapon emu no afie di kan first year no aban no ebefa school fees ni bi wo mo chem se wo mo de free policy no eba ye no wo mo bi a portal bi ye friend no fees stress portal se adesuafo no enko no wo mo nko apply wo ho ye ka sei applications be 129,054 na aba beto wo mo animu atum so manfo eni de akire papa ho nsem e wa ha fake titles no aye ka ho asem no so daily graphic e de bia ba no pay na eno aye story bi e graphic afa wo mu akire mu se na video bi trendy wo ene X so titire ho na video no koso wo ho na university bi e wo Nigeria man mu a University of Olabisi Onabanjo ye no wo Ogun State na suapono mu no edru se wo mo kwa akotro nso hwe a ye se wo mo ye inspection bi wo ho eni akyerkyerefo ne wo mo di school nanim no wo ba sebe wo ye oba ne ye miamia mpoku hwe ye miamia wo bobra ana wo mo bra sanso wo mo se wo mo pet temptation ne nso hwe bi a wo ho adesuafo eti no bitimi sha atade obeba pa na sebe ni mpoku yi anu no yi na etwetwemu na kyese hwe nko a wo mo mpani ma bi yeti saa enti na wo mo de saa hyehye ne bae no eno na omanfo e ka ho asem di ho nkomo e wo social media no wo se da bi we de as a violation of human rights saying na sebe oba na be magina ho no wo so mpoku ya say exam na oba betro no enti no wo mo bra ye mpene e ma wo ntwero e ho asem e wo daily graphic the obokrata no emu okokrata fa etosu enum yo ene akoso emetie for so mremwe na nka ko Facebook live mame na ehwe messages na aba no na ye kenkan bi na ye wi a ye mafa afrefo no nti kenkan bi ma ye omo na omo de omo adwenkyere ba ye bi birthday ene ade na ye kenkan bi a ye wi pe na ya ma ho kwan na omanfo de omo adwenkyere ba Facebook live ho no
eti lines ye de be adwuma bra akosua be kenkan awie no 0260196064 0260196064 and 0260196065 0260196065 and 0260196064 enti akosua kakra na aba na fatu ye no mu okay mama fa we enchase masaudu kumase bantama eno de efi eno say in the run up to the 2024 election no na womo bo Ghana for kokko se mo bia nkonkoto ne color TV nkoto black and white ezo Ghana for ntie enenei yakwa koto black and white dia babesi wo black and white ni nyina ye NDC asem edwo kan na so se ni nyina mu no woko no ye rade kon MPP besanso ababiem na nchie kwode ama former KM boss Ira Sampain afreti chakujo chapanyina susu no odene de nam yi wo se NPP amanyoko no MPs base 60 eno medical mu support dia ma Yeraba Omi a kire se Yeraba Omi abetimi asanso ababiem enkunimdie ne wo ho we a good sign pa na on de ne gidie nyina ne se Yeraba Omi aba oba ba se sanuoma ama digitalization no atumi aye adwuma e wo Ghana mamu wo chia Yera Justin Fimpo kodua ne mpanyifo bi omuka ho teacher constitution wi amo ase eno se NDC was mu jai se mo ha NPP amanyoko no monioma amoye no enkoyie na mo 24-hour economy no any initiative bi kura na mo de bae no Ghana for ye hwe se betumi aye adwuma ye de eti hanu ma ye de ne fe na ehwe mo na mo se some the 24-hour economy balance ye hunu so bia na koka enchia kese nkoma no ne oba pa Mavis nkansa boadu Kwame Richie ana Ricky Richie jo was wo hwe free Kumase 21st clinic and was madam SOMPA FM. O se oni aso obeye politics o but osuro se MPP for ye mistake nom kokofa Yeraba Omi ade ba ene na Ghana yara Masaudu Kumase bantama makan wodie no na Dr. Baomi aba na o se nana akua mo abo atiable Kuma Central and was a good morning no Obapa AKOSUA nhira Christ asumdwe enkan na special birthday nkoma Leticia Gomashi gomua dome kwabenya ehwanu no odine die efiri eba ehwanu wotie Nyankopon nhira ne pa woma na woda pa na woma ne nhira eboroso wo na mensa jebi and was a good morning to you all fire ejetuato na wo hwe program ni nyame anim ni SOMPA ye the best was a educative and powerful inspirational program pa and adane den nyine de ba wo na mensa jebi e de no ye da se na Samuel Kwaku ewusi and was a preacher on madam yeta wachipa Lydia yo yankomra ho yo AKOSUA mami ye fa tiefo ni bi ye wi ana kakra na aka no na ye de atoa so hello auntie AKOSUA be me na me pa chwe wo say nana kini wanchi auntie AKOSUA yo nana ye tie o auntie AKOSUA ye da wase e ya na ya fro no papa e bo business no de oka na yo hwato ye Yakupon hira no ma kwantentene aho da betimi de asom ne SOMPA papa amen auntie AKOSUA ba me enchia the incoming president Yami Adma 2028 oba be di Ghana so koto abayiso MPP oba be di anim Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Mr. Delegate ama me chiana no pai delegate yesi be to aba ama no amana be di MPP no bright see if you honorable me ma wachi Yami Adma delegate se be ba ba first vice chairman e di ama MPP ama be bua me ba no auntie AKOSUA ye be bo SOMPA baba so me di anopa me ba yi abaso bona me be ma mo so ye munya ready no musiya fama mama musisa sinya boku sinya no pamotuefo mama no mama yesua de na mani age Yakupon kamu nyina mo no mama hoden ene kwatempa mutumi da so yo Ghana Yakupon kamu da ya no pede mbetia mo boma baso mate ye da se pa se won so aba be boy abaso yasum hello good morning me pa chefra wo say KBBB is capital Techumai yeah KBBB yenkwe Niwo asida modi anyame nka mo ina so ye sorry anapa Ghana ndi na de mo akwanya we ntino obi a why na je say reset the Ghana and reset the Ghana no so obobua the undermane hama the NDC party na o my so obi Ghana because comfortable kumoba also dey what you is the better obi a won na dey obi a won na won ye obi a only sika obi a won dey yi ababa Ghana ye yi no won fam embebo Ghana na Ghana emfa no tuma pa emfa
Echam regional minister Amchi, Kama Cham regional chairman. Yamin so encounter 0260196064 0260196065. Hello. Hello, good morning, AKOSUA. Good morning. Me pache fra usa na free. Auntie AKOSUA mpache we dey do ha from Kasim OBS ni. Ayu ha from Kasim ya mo akwaba. OBS what why was SOMPA ho. Ani wa Auntie AKOSUA say we dey mintimi nya ho na me to number kwa no ehia edi nko pa. Sa ho but ai me here number pa. Auntie AKOSUA na pay me mo abuso na Ghana from na me na wase ewo adima pa wo ye de boa Ghana enkanka yes feminism and now to our dema any the way I can no credit it proof for the fano there you be yes say you can say the same plenty intimi ya we you know and AKOSUA na peka kan person make can say GTech and the amount for us say o mu ye fake life na o mu sa fake doctorate e de to o mu so na say you ra mampani on John Dramani Mahama say o man ye de shenensa emra na de ye adwuma amamra enye adwuma say me abranche te se me weekends a me boaboa me ho akwa adwuma pon ase akosua de no no obi tinchen ba bia sesa ne ho se ono de oye doctor bra wa ankosu e basa kasa de ne ka de chinchima e de na ye ka kire wono ma ogu se na se pese se wa wo yire onsua de no kra no se de se me pede asa wonu nyansa wonu nya wo yi wonu nya wo de wo bre eye enya de papa time sere de mo man no into mampani on sore so mampani on sore so no di o man no mu o de mra ye adwuma na san krofo ni na no mra ne onyu na nya esua de mfama afofra e we na san so hye nkwa ya e di akiri no into metro ya AKOSUA MPP for yen trouble mfama era title global man be national organizer mfama ya na party no sam aben me da se nya me adwuma Mateme so me da se 0260196064 and 0260196065. Hello. Oba hima anafanya message. Encounter emena. Unya ba we unya ba ma na amwa kwa because si boy ewo ayensu no yo ayensu no SOMPA yenko na parliament ami MP eyo obatampa aida adwa esiedua na minchi ami nua ba ko a menene se radio so eye Abdullah incoming constituency organizer for Okankwe Central emeno so omonka no unya ba maybe etwam otumfo etu and before for say yenkoto abama obia Ghana for ebeto aba ede ama no yentie ye akumachi ekotako yi de party ni pede Ghana for pe ye say ekoyi akoto aba ama obi obidogotu franka ama MPP yesre oye MPP ni bia unim de Ghana for say moto aba na obedi obaba Ghana for aba no yenti de Ghana for kan no mo yenti de yempe ko bi ka no president ndi omo fata no for anya na eze bi akiri yenti de Ghana for pe ni yempe o manage businessman for ensa ko lawyer for aba ye huso communication for aba ye hu professor for aba ye huso enya so jaban eno so ye huso edumra ase bi o manage obi o ye business not business ase no bi obi de nyuma Ghana for enya bi ye fa show say stay work credit o compare ko e Japan na Ghana for eso fe no terminal so delegate mun kanu na ye hwe amamu an ebu a. Hello, good morning. Good morning. Me pa ni so mbo abaye fiti time of opposition no I nens wasa aba am yesre no ekwan no hwe no nyama fiti adwuma kokko ekwan na nye kwan na nye ena biem so drip machines no mo de buy and drip machines no ye nim ya district no mo de ye nti o say Marcus ya control for mo bo ekire ma ni hu machines ni e de buy no say it is so say then you because ye nim because the machine aba say o mo fanfa road no so bi an class na e mo travel amai machines no ma park isi o mo ni e hu ni mo de ye nti that drip machine no say ejuma mo pese o mo de no mo kan kire say nye no mo be ya mo kan kire ni hu say o mo be si o so mo de ye fashion Mate me so me da se. Hello. Hello, Auntie AKOSUA. Bema na me ba twa fra na free. Ampa cho original poem de onyam gaza fit ma SOMPA. Ayo, original yenkwe. Auntie AKOSUA nya minshamo, ani jubadi ya mobo de ma Ghana man. SOMPA de me se so mampanyi da so ne se wonte SOMPA de jeze na me mo na nya nkoso. Oto beti ya koso be bi ade ekoye ndi ekoye nyina wote SOMPA obeti. Enya so betu bombo bi ade nipa nante. Auntie AKOSUA me ko ma asem no so. Me ka atre yenyanom MPO. Edi ka ma mencha ye rati for line. E papa lanche mate papa nya minshira
radia konto kwa ma odi nkunim ye mo trinkwa the guardian bibi for say ye wura ba wo mia wo jan dom de be hye MPP for no mu kon no MPP manyo ko ndo wetu ba wo mia che wo ma anko ba Ghana man ne de omuntimi mfa ye wura ba wo mia che Ghana ma konda wo mia ba 1000 times because ne nyo belusu ye de ya twen wo wi ba 1000 times nyo belusu na menka mo menso medase yemfa de otwato eye 0260196064 and 0260196065 but obaba AKOSUA kan message ba ko mienu bi na obi ba na the one person atwam na obrempona na kwaku ampoma adie nie eno se awodode mu nchia nkoma ne ba AKOSUA edin no oba ye was systematic ayedebo any system ayedi obrempona na no akopezi obi anoma ho koda sorry ansan wo wie de kwaku ampoma na beto aso na wa body no ye was system as you follow systematic you know systematic instrument here you systematic sequence no to obrempona na afi the phone na to na afi wa relax it yes you better sports for the body sports for the whatever my body come on and go ya bo edi obrempona na me ngoda nsori ala Gwagwampoma was ya wodode wo jiankoma ne ba Bismarck kwabna animado nkokọ no wo na prophet Messiah eno ono wankasa no ho kani Cynthia Kesi ene Dr. D won mu nyina fasa akonya wesu no mama Bismarck kwabna animado awodade mu nchia nyame nhira opa bes na onya okese na Lydia Talata enso adibi bai eno si mama ajiu tu nyame nhira opa Topi Rebecca enso di no say good morning to you all nyame won nhira sister AKOSUA o ma onimdie bebre na wes no awode ba no de in fact ebura adwene ntiase so Evans Kwasi Amori ana Amori mefasa Amori ojo was wo hwe free you are what try on drone yi dunkwa wono fin wo hwe free na Hamza Moro was say happy blessed birthday enkoma ne lovely sister Habiba Cheni na piaga nso die ni was say police station secretary wo yebia na one day ni vote no e kase yento ne na ebekọ adiama yewura baumianti 740 nwabo. Oh yeah, this is our own neighbor. This is our own enti for better mo sakosi AGYEIWAA kodie boate na wote ne nka na AKOSUA na mote ye nka no pe ya ye de kase bo ene Ghana today e keka ne nyina si ni e de keka ne nyina si ni ne de ebesom ntia no pe de e yo SOMPA e wo SOMPA 106.5 FM so ene de brem yes sorry see this is our own safo kantanka betenase no de agudie hu nsem ama ye wie ya na third service abani e be boawura alabaster na eno sofo Solomu wo ha si so ha no ma SOMPA bom no ma to so a omu wi a na Apostle Frank so de ne de aba premo to an ye de prem to brekase ye boaba ye wi ya na mo brasam ye obi ansam ya tenase for God and country so 2:30 na ya tenase Professor Abochi no de aba hot bite kase bo no so na enumre no numa pemu pepepe ne de aba ye wi na third service so Prophet Mango Day no so aba betenase mun follow your page no mun like page no mun share na mun spread the good news efa SOMPA 106.5 FM so Accra no mun mo hu da wo se SOMPA bedroom clan no mo ba no mo ba ne pa bene so o mo de adwuma pa e no SOMPA ne ba ye ya da mo nyina sema momo eniti. This is our own, let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own, let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own.
Emmanuel Clotte. Samo we be a chen na yemo we be akwa bio ene eye fiada jade tip of tumadi ene to aso fisa we kopem se no nwotwe ebebo amane nsem ewo musanso na fisem ewu na no pe aka nyina bu mai de ba be dan na ti for SOMPA 106.5 asraka se enkonfama me maame AKOSUA agwaboaje ne AKOSUA AGYEIWAA KODIE na adwo asare anope omamu nsem die di sefata se wuti no omode nyina e de abreda wude musem na to aso na secure sanitary para no pay omoso yasene ene da gudemu nsem no enso banti kwikle yanko ahoma no so na yenkonkodi enkomo kakra ewuramo kumase asane kotoko omo communications manager lawyer Safuduku o ahoma no so yenko ne lawyer enkodi nkomo kakra lawyer otime kan no pe mo akide ba SOMPA 106.5 FM so ngran ya enyo na me ba cho bibia bako de o nyanko padaro ma me hoye jede nyanko pase yara asisa no penso ye bo puma watim agye so yeni komo kakra o kuma se asane kotoko season no anya abana wiye kotoko mo hwe season a mo reti mo ho sei well the rate here above average because the two major competitions are about you know ya de ba ho na league no so ya SOMPA FM. hello ba to atimenka afi na metonka na me ka say season so da o sika say mo ye average no ya hwe coaches no you say ori offense Dr. Prosperity Ogum and that Asane Kotoko started season no and then later and ori offense Abdul Karim Zito and so ebe season o hwe two coaches no omomode mo na Asane Kotoko money so there but I say above average the kind coach Ogun and started here oye ni de betimi bia ebe foundation no na coach Zito so ebe to aso obi aye ni from there obetimi aye and to the sense there at the end of the day abapapa ama yetimi ade Africa for no de just say nya results ntino ye ni aso okay yeni komo kakra na say yenim say Africa no my ready some boko na ahombo akotoko maye no lawyer say ahead of Africa there ni well the kind of chance free club licensing won sensem as a present o niema o team no niema krata sem e maka bo say why ready so bobo ni na ya ye dada ya kan say ebehwe the principal actors no players no the ena mbo ho a ye the players ni bi ho nsama ba ye ja mo kwan ni na ya tie ho se ebi de contract na ewu ebi susu no ye nyina no matiase ma ye twa ye no mo dumadiem ebi eguso a strength team no obviously ebi so baba rashim na no de ho nsam kan ni ye ntino emfa player bi amatu za se ye na wi but so far no say the more story no Frederick Kasari you know at the team say SOMPA FM akabe 2 months bi na the contract na so de enso no nkutamode no adimi an we pay ya ntia ho ase in terms of your terms and conditions there or request yemanenko intino yatia eka contract no ya release into ko onkan ho biem Samson Eduku ini na yatia eka contract no Daniel Ajete Adran onoso yeni yatia eka contract no ave Fernando Wisdom Basi Nigerian no onoso yeni yatia eka in the case of Michael Chidamana the contract no ewu anesa ti July anti no ayen se bia ho ti nso ene wi omko ebia
1 or 2 bi ebra ka ho na afi so no yesu di nkomo se edi bi so ebra be se omonan na omuso ni abedi djuma edi ye playing body no so ye strengthen ho na afi technical so SOMPA technical so munim say enye complete boy as I speak to you now no munim say coach Zito or the technical director and the acting head coach in the and so go so I say you be complete structure no and I be say you mo and no hun sam so AC you wi ni na no a somewhere next week no na sam ni na sia na fe you schedule a training program but before that no you breaking boys no next week 28 you start training Wednesday ahead of the President Cup on that way you prepare for the Africa and that is the plan now. Lawyer Okasa Ubo players ni di no omo kono Manti Blay wom but yatete ne mfram say Justice Blay enso kan ma amodo mato transfer no ono ne sam ne muti etisan some countries process is ongoing it eno sam ne mintime every from the CIA over answer say take decision bia on him a the baba bonten abaka for now there you find to transfer ni ni mu say to transfer okay the process no yeah no iguswa say some community for 1 or 2 players no mo betin waso okay na yatiti o yesi what coach bi enso eba na said now can Zito say one technical director at same time acting head coach no yatiti say before say Kotoko next season be start no yeah the yati no say white coach eba na lawyer emusem no ono so say what coach eba na tango no e ma table so ndi meni ba bia o ti free amanfo yi ni bia speculation ni bia lawyer beda wase anope na ukwo de menim san kan ene mpatam asane Kotoko fans edo so hanom papa na ukwo ya no pay gen na odi ja omo fans no de dedika no aseda yen nyina ye tie SOMPA o season ya emunsem no edo so fans ya club yo hudo ya na enam so ma enya poli ekunya ne nkwanhye wu ya rohosem di ebesese omunyina anka no pabum na nipa bonefo a yeguso a yehwe omo no ayenyan no ebenya obia na fe ya sa sese season no ya beki next week ya sa start na they have been said do no ano Kotoko supporters no akwaya se ene no fie na ye support Kotoko stadium na ye pese ehu numbers no na itimi konka obia no still ano ehu no sa edomo sound sorry now from next season no ligi ne beji kwa nanki aji ntem ligi ya anyi na ano ligi say fans no do ma ma ka ho because yes ana ze Kotoko no ye kese na yehu no sa because wo ko ba bi na supporters referees ni nyema nko ye decisions na Kotoko edom no edi eti na ye komatia edi adefu flo kwa be katim no e ma players no kwa na ho ka no SOMPA FM ndi ya da ma so na ye sese o ma ho ka no e ma no koso titu ni padodo no a em stadium eni en ko hwe matches no ade a em motem no kwa se timi na ye na mess no so de ye nimi ye na league no ye babo first round kwa next season na ka dia yi Africa no so no ye the numbers ya na esa bebo ndo mo sorry na o meka ho lawyer beda wasa no pay say ye ball promote so na need nkomo SOMPA 106.5 FM so me ya mesmo da wasa pa ti bibia ne a ye be sa ba na no adi nkomo enti anu lawyer Safuduku communications manager edema kumase asane Kotoko na no pe watene nka ewo jumadi no so na yanto aso na ja nye kakra ne fa foreign no enso entimi ento aso na Alhaji Karim Grusa heavy founder at Bango Adema Kumasi Basic Fighter na o chema Ket mo say game changer David Ket any game changer Ket a game destroyer yentie so na Alhaji Grusa enso kan fa Ket ho Ghana African League even North African League Omukura
appreciate what the Saudi Arabia did. It is to say, Ama, players, you know, they don't give them chance to go to Saudi Arabia. Players in the car, and they say, combination, no cover, Kings Stadium, training center, office. I can make the same about game changer, destroying changer. Let me see it for me. I know present a military station. Now, what you are saying. Let me say corrupted evidence. Evidence. I don't know who besides Ghana literature. Yenina yetie sompa. Etiwe sama Alhaji Karim Grusa heavy founder Bangola de Kumasi Kinvaisa I don't know na Alhaji inti Alhaji sem no na yemfi wane antuntom enko Deputy National Sports Authority Director Reference Gideon Hammond na so ne yenkonkodi nkomo kaka na onumsa enche na Ghana World Cup qualifiers etima waso September ke 2 games ebobo ne fie na opponent ne ana ne dinko ne bisanse say 2 games no stadium be na ebobo ne yebo ne Kumasi anase yebo ne kran na o say si idea omugbu ahombo so a stadium sinimi no nyina no omo ya ahosese na mu wono pa de ogide se Ghana 2 games aka Mali enu Comoros no yebetima bono Accra Sports Stadium. It's likely the September qualifiers would again come to Accra because in preparing for the Chad game, one key thing that Coach Otuado mentioned was that we need to maintain the floodlights on. We need to keep the pitch in good shape. And he was mentioning it because he realized that the quality of the pitch also contributes to the performance of the team. You have players who are doing well, the Semenyons, the Parties, but when it comes to our local soil, they tend to struggle a bit because of the state of our pitches. Etiwe sama Reference Gideon Hammond and so on. E kana pere mu sam ameti for Ojuwaden so ntientintom na yenkodi nkomo kakra o amana nsi ne fa amana nsama anope ababo no enso enfama ti for enso Ojuwaden so na onimsa club world cup no eno so etim egusu a ekoso na eno primaries ene ali game no na enya sam kutu akọ mo de hihye so na primaries enya first goal eno chem sam enya second goal na game no koso na ewo US ena weather no enso asesent game no timi delay be 15 to 20 minutes and sana second half almost to aso ababe na mu game no kwa na we na primaries se shetu a alin so no ultimate na anwumia no na chese enya sam kutu akọ Los Angeles ene FC Porto game no na eno so enya sam kutu akọ static game na ena de se Porto enso etimi to atendika obi am so obi adun de Porto for the rene ko Porto the rene ko the one say Los Angeles ababetika na enu etima so almost etimi lose 1-0 edema Botafogo enso ono na pedem se emetifa na game sa eba so no e ba cho Benfica etna fie no Atlant City point no after the game no ono happen for the man of the match no enso edema na da so jama se na se masa so yentuntom na yakọ Barca na team offense boy offense Nico Williams enso ho na yenkodi nkomo kakra onumsa clubs do na enso epe boy offense Nico Williams na say report egara say Nico ene Barca kasa nkasa no enso etima kwani pa best 98% dem etim ayedan na say next season boy offense Nico Williams enso no betima ba be second enso edama na say team offense Barca enso ona pedum say emetifo na onum say club world cup egusu a ekwaso no na FIFA for the new rules be etimi aba na etense so ye goalkeeper na watch ball na ball kutaw 8 seconds a yaje corner empanifata corner eti ball no say ya pass ball na say ball no kick bi na aba na keeper watch no na o de ball na pemo no baako mienu miensa ansa no abobo na 8 seconds on sama ya baje corner ede so etianti we eye rules a FIFA da ba club world cup and also etim asato na anu Kylian Mbappe Samuel Watin empanifo etim aboy na onso yare o jeje to hospital na nei report empanifo eda ba na se gara chese boy no so ya na pede musem emetifo secure sanitary pad eta etia no pay ene eda agudi musem oba obosumi akonto be secure da ma e secure sanitary pad ena American for enso eda ma okọ adwaman so ana wagye wode na bibia so etimi ay kama me nua pon obempon na bobo voices ni nyina ede ema me no achi no na chese enne systematic press on na ye adwuma nya Facebook wa ye adwuma papa systematic na Facebook adwuma nya fam safo kantanka ye ko papa toast one kranza anopay jakese enko emfa ema fam safo kantanka ye de si na adwuma di aka
ɛtumi aba abɛtoa so. This is